sisi kama viongozi wa province, kutokana na vyote vilivyofikia na magumu yenye mlipitia, hatuna kitu tunaweza kuwalipa isipokuwa kuambia pole. Neno ya pili ni kuambia kwamba tuko na mwezi. Hii masiku yote yapata wiki 3 tuko hapa Uvira usiku kama mchana, tukikabiliana na hali kusudi tuhakikishe kama kazi zote zinarudia kama kawaida. Ninayofuraha kuona waumini wako wengi na wameitikia wito wa kuja kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ni ishara ya kwamba kazi zimerudia. Hapo hivyo, ya tatu, na wahimiza, tuliweza kuambia wanafunzi wote warudie kwa mashule hapati ya kesho. Mie nilisema ya kwamba niliweza kurate miaka 2 ya masomo. Nilirataka mwaka wa masomo, ilikuwa wakati ya greve. Mnakumbuka ile greve? Nilikuwa somea Kumwamba, walimu wakafanya greve wakati ya Mobutu, tukafanya mwaka mzima hatukusoma. Ya pili, nikarate masomo vita ya 1996, nikarate année scolaire. Na nilisema leo nimebahatika kuwa kiongozi wa province na huku ni nyumbani. Nilisema antuka sitaki wadogo zetu nao wapate ile shida ya kurate mwaka wa masomo. Haiko hiko? Ndio maana niliitisha wakuu wote wa masomo, niliwashurutisha na tulikubaliana ya kwamba kesho tarehe 17, mama, baba, kijana uko hapa, peleka mtoto kuma masomo ianze na maisha irudie kwetu. Tuko na imani pamoja na maombi yenu ya kwamba hii vita vipande vishuke, tutaishinda. Haiko hivyo? Unajua Mungu anapoleta laana ni shida. Benzetu wenye biko kule maeneo ya waasi wako na wasikilia wivu. Comme si wako jehanamu, mwe mko mbinguni. Wanakuwa jehanamu, maisha inakuwa kuchungu. Unapolala ukilamuka au ujue kama utarudia msiba. Babiana kukamatiwa kila saa kwenda jeshi. Wale watu hatutawaitikia waingie huku kwetu hapa Uvira. Haiko hivyo? Na ndio maana msisahau kusutenir watoto wetu wazalendo. Tuwasutenir, na tuko hapa juu ya kuorganize bule makosa kidogo tuko nafanya babuache, ila wakwe tayari kwenda kupigania. Juu kama wapigania bakifika itakuwa shikashika. Mama kama uko na viana, mtoto mwanaume masiku M23 inakuwa ni oro, sote kuua, sote kumshukisha kwenda jeshi. Kwa hiyo nawapenda sana na nawaambia kwamba ofisi yetu iko wazi. Kushida mbalimbali unaweza fika pale, tutaongea na muendelee kumwombea rais wa nchi Mheshimiwa Felix Tshisekedi. Mungu ampe hekima kusudi aongoze watoto wa Israeli kwenda Kanaani na wafike vizuri.